How te rongoā? Harden up. I agree. Panoni te rātaka kia tū te matatini i a torutai. No. Hey, no loyalties to ki te matua. Hey, Yeah. whakaaro takitahi ēnei. Oh, yeah. Yeah. Sure, before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Arataua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. I te raweke I wānanga hia te pātai, haha te take I kōwhiri koe tō kapa. Engari ara hoki te pātai, ahea mōhio ai te kaihaka me whakatā ia. Ana he huhuanga āhuatanga ka pāki, ka whakaaro hia e au, like FOMO. Ka noho au ki taku kapa I te mea, kaore au I te hia kia mahu e I te taitara. Beef. Beef. Ka pai. Te nuingo te wai. Moa hea hau, whakatā ai. Because I had an argument with those guys. Ko ia tēnā. Usually Some what people happens, are eh? so fickle. Yeah, engari ko te kaupapa o tēnei wānanga, kapahaka burnout. Nāna, I pai kia hui te huanga whakautu ki taua pātai, actually. Ki te hui tētahi kare tu maumahara nā wai te kōrero nei, engari loyalties changed. Ai. Ne, loyalties changed from loyalty to a kapa or to an entity, and now it's loyalty to yourself. Tō kaupapa. Ki tō kaupapa, Ai. ki Tō take. ngā take pai ake mo a tātou tamariki. Yeah. And I get that. I get that, you know. Yeah. And because, you know, me he mea kei te titiro koe ki ngā kaiako, as soon as they're ready to move on, they're moving on, baby. Hey. Ko te kōrero, I think, nā kawiti pia tēnei kōrero, and I think ko te whakatīnanatanga te ēnei, o tēnei kōrero. Tātou katoa, ko poi Pākehā tātou I a ēnei. Well, koia. Hey, no loyalties to ki te matua. Hey, Yeah. whakaaro takitahi ēnei. Oh, yeah. 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 Wow. And I laugh about this because Well, it's true. yes and no, yes and no, yes and no. Yeah. yes and no, no. yes and no. I Yes know and that no, may be a little bit of jest in that kōrero, but there's also some truth. Well, yeah, there's a lot of truth. Anyway. Yeah, ana ka whakaaro hoki ki ngā tamariki, wai orea I ngā taunahi nara, e toru ngā wai atu ai rātou ki te Ai. whakataitai. E rangi, atu I ngā taumahatanga a hine ngaro, mo te taha ki te pāpāhotanga, te tuakere, e rā tuahuaranga, tērā pia kaore pai ki a rātou tērā taha, te taha hine ngaro, te taha wairua, mo te taha tinana, they're young, they've got the energy, eh? Yeah, So hārea. kōkere, hey, let's go. Yeah. Yeah. But kei te kite au, tērā pia kua pā ki a rātou, tērā momo rea ngā tamariki kei te haka I ngā wā katoa, te burnout mo te taha ki te stress o te ngā kaiako kei te kaha hamama ki a rātou, kei te rongo pia I era uauatanga, e ringi mo te taha ki te tinana, nā bro, Yeah. go hard. E whakai ana au te mā, I ngā wiki ki muri, I mutu te top job, ana ko ngā rangatahi e mahi TikTok ana ko te toinga, e whakatā ana ki ngā tūru e mātaki ana I a rātou, Ai. E kei a rātou te Yeah. ngā oi. Ko tā te kaihaka he haere ki te prakitihi ka ako ka hoki ki te kāinga. Ne. Yeah. Ko tā te kaiako, te hunga whakaako, he haere ki te prakitihi, he Haere ki ngā whakaako hui. I te kapa, he haere ki ngā hui, he mahi ngā scripts, he tito I ngā waiata, mutu ana te regionals, kua huri ki te tahi rautautanga o te marae. Ai. Mutu ana tērā me huri ki te nationals, you know. Yeah. nō Piki reira, burnout koe tērā. Kei te kia koe, yeah, ko burnt out Koe rā koe. I burnt out au I a kuhoa kauko. Nāna I burn out rātou. Pērā rawa te burnout o tētahi whakatū e tōna ke kapa. Nice. Hoi hoi anō. Nā, engari, you know, so it is a real thing. You know, Nā, it is a pono. real thing. Yeah. And I puta I ahu ngā kōrero mō ngā titonga. Ai. I te mea, you know, ko ngā kaitito, well, ia toru marama me tito waiata hou, hey? Ki te kore e tō wai. So, you know, creative blocks and all of those. Yeah. It's all true. Ka mutu he tika tau mo te taha ki te ngā kaiako, te burnout o ngā kaiako, ngā haipapa me ngā taumahatanga a hine ngaro,
me oti a koe te tahi waiata pai, ne? Oh, ka pēhea te wairua, te vibe o taku kapa ki ēnei waiata, ne? And then, tērā pē ka whakaako koe, kei te rongo koe, kaore pē eke. Oh, shit, me Ana he pēhea haipapa ia, anō, me he mea he toa whakaihu aka i ngā tau. Tērā mea Me katoa. eke anō ki te taumata. And then I guess, nō reira, ko ngā kai o ko wera, i rangi, ko ngā kaihaka anō hoki, you know, front row middle girl over here, kōrero hi ana taua, tērā mō ngā tau e toru nei. Yeah. Ana, kei te whakamahi au i a koe hei tauira, ni pātene E kei mihi te ana. pai. E rangi, no, pa pono, mō ngā whakaaro ka uta e koe, ki runga i a koe anō, ne? Oh, me pēnei ahau, me pēnei taku pai, ki te kōrero e pērarawa te pai, ka hatia, really no one cares. But, ko koe anō kei te kōrero i a Ai. A ka huri pēr ki te crew cam, i kōrero hia tēnei kaupapa e māua ko hapi, ana kua tū ia i ia tau no te tau 2015. He ha te take kaore anō koe kia wehi i te, kia whakatā hapi. In terms of like burnout, like kei reira o nā paenga me o nā kino, engari, like I think tētahi reality, me ki like, let's say, ani, front row middle for Ngāti Whakaui, you know, ka whakaaro ia, you know, koe nei pia te tau ka whakatai. The reality is if ka wehe koe ani, next man up, you know, like, you know, koe ra, Yeah. you know, You're never coming front back row in. middle, Yeah. you know, you're back at square one, Yeah. kind of thing, you know, so koe ra te, you know, reality, me ki, Yeah. Yeah. Koe ra nā tētahi o ki whakaaro. Ana kaore kore whakaaro hia ana tērā Ne? ngā tangata huhua. Ka whakaaro a ke au ki a tātou tamariki. Kātahi anō ka mutu tā tātou regionals, ina nei ko ngā mea o te arawa, kua huri ki te whakataitai amotu ei. Yep. So, i tīmata te prakiti, i tuatahi a te puku i te rāwiki, e tahi o rātou, ko ngā mea o te kautu, i tū mā te wharehaka o te puku. Kua ruku tika atu ki ngā prakiti. O, ngā mea o tāmaki, ko te Polyfest a koa Ina ke nei. yeah. Me te tahuri atu- regionals. Tahuri atu ana ki te kā nationals ana hoki, Yeah. me ngā regionals, no reira, i roto i te wāpaku, e toru ngā whakataitai nui. E kōkiri hi ana, i roto i te ono marama, really. Wow. You know? Yeah. So, wai o rea ma, you would think that there's a few of them in Angitu or Wakahui or whatever. Hoani Waititi? Yep. Gee, ngā mea o Hoani Waititi? Ua. Yeah. Aku hoa, perepi rātou ko aniwa ko atakura, ko rātou ngā kaiako o te kapa o Waiorea, ana i ia rua wiki, ka tū ngā whakaharatau o Waiorea, ana koe rātu wiki ko ngā whakaharatau o Angitu. Nā, korora ana mo te burnout, ne? Mena Yeah. kei te tutor koe, pēnei a piripi mā, aniwa mā, kei te tutor rātou Polyfest, Menga Nationals, kei te tūri to regionals, tērā pēr āwhina ana i a pere aharaini mo Angitu. Who knows, I don't know, but he piki uaua tangatira. Yeah. Okay, He maramataka kapahaka. Nō reira. Hei wānanga pia mā tātou. Ai. Me panoni te rātaka kia tū te matatini i a torutau. No. Have a like Polyfest, have a competitive or ngahau. The year after matatini, have it as a ngahau. No. The year after Ko- that, have ko- it as a Yeah. qualifier. pai ana The year after that, pai ana matatini. te rauna. E pai ana te rauna. I just reckon, me matara tātou, e pai ana ngā wā, i arua tau, whatever. I just reckon, me matara tātou, i ēnei, it's a real thing. E me matara tātou, me ngā kau tuwhera tātou, ani pātene, kei te whakatāhau i tēnei tau, and kei te paitira. Well, pai, Ne. yeah. Yeah. Engari pai ki au tēnei whakaaro i te mea mehe mea ka tū te kaupapa i a torutau, tira pēr i te tautua rua kua tāia e ngā iwi te whakatū i ngā whitiwara, i ngā ahurei, ana ka hoki atu ngā uri ki ngā iwi tū Kei te hoki ngā iwi Well, ki ngā whitiwara i ēnei. Well, ētahi wā ka tū Engari te kia wā orite nei ki te whakataitai. So spacing kaore it e out. tāia. Ka tipu te rangatiratanga o te matatini i te mea ka tū i a torutau, kaua i a ruatau. Nō reira ka hia kaia ke te iwi, but it gives kaihaka and kaitito, kaiako, a little bit more leeway, restroom. I don't know, ki au he pai, Hao koutou whakaaro i te he pai ana ki au te wātaka. Because, gee, really, mena i nuku ki te torutau, Ka kimi kaupapa anō, hei whakakite well, au. and
kei te pai koe. We've only got two more matatinis left. Fair. Max. Just stay on there. Peo whakaaro ki tērā kahurangi, ia toru tau. This is just an opinion. But kia hoki ki o koutou whakaaro, like, oku mātua, my parents did this for like 30-something years. Ai. Burnout would just happen. Engari, kei te rere ke haere back te then you kapahaka. just get on with it. Yeah. Yeah, and brackets were And different. we are get on with it people yeah, as well. Yeah, hoi anō, ko tāku ki a tātou. Tērā etahi wā he pai te whakatā. Is it really burnout when you win 20 regionals in a row though? When it becomes your life, it is your life. When you know that you're going to win their regionals anyway? No, it's a real thing, and I think this is a really good wānanga. Kia mahara hoki a tātou kaihaka ki ngā haipapa kei runga i ngā kaiako i ēnei rā. Kua kaha ke ake. But I would say that sometimes having a break is a good thing. Ai, tautoko. Whakaki te, fill that cup up, ka hoki kaha atu i ētahi wā. Pērā te ngāori tēnei wā. Koia, tika. tauira pai tērā. And I would actually say, bro, taku mau e whakatika mai, taku mātakitaki, taku pānui i te tai aho, I would say this has been a great break for her. Oh, yeah, definitely, Ai. definitely. Aro ki tāna hauora. How te rongoā? Harden up. I agree. But how, he rongoā mō? No, well, just, me ata whakarite i tētahi rautaki. Me mārama te katoa, me mārama ngā kaiako ki ngā taumahatanga a hinengaro, a wairua kei runga i ngā kaihaka, me mārama hoki ngā kaihaka. But also I feel like, do we really have to have a wānanga until 1 a.m. in the morning? No. Yeah, they too. Do we really have to start at 5 p.m. on Friday and finish at 4 p.m. on Sunday? No. Kau. You know what I mean? Yeah. Ara noa atu ngā rautaki hei whai mā ngā kaiwhakahaere, Ai. e māmā ake ai, ana ko te tauira o te taumata o Apanui, tētahi tauira. Ai. Kia nei, e hara i te mea he taumahara o wā mātou prakiti, i te Yeah. mea ka tīmata i te kauka mutu i te whā. So tērā Ka pēr, ko hoki te ki o uauatanga mātou. kei runga i a koutou, ko te tāhine ngaro. O, koe te uta e tātou anō, ngā taumahatanga Koia. ki runga i a tātou. Koia. Ne. Ka tā e tātou te whakangāwari ake ināia nei, mā te kore utu. Ai. Mā te whakarereke i te rātaka, i ngā wānanga. We probably need more wānanga, really. And other groups need less. No, I reckon we're productive is. I remember i te wā i hono atu taku parata a Tiari, me ngā hui i tērā wā ki te whānau Apanui, and all we knew back in those days was te taiao o wakahuia me iti kahurangi, i rā momo, and it was like just practice wānangas hardcore. Yeah. And then ka ki mai ia ki au, gee, ia wā tēnā he 3-hour break? Haere ngā mōri ki te Te awa. ruku. And I was like, what? Oh! And Yep. and it was like, buzzy. So, it doesn't have to be a toxic, stressful environment. Yeah. It's only that if you want to create that. Yeah. Iau i te kura, ai whakahara tau mātou tairawa ki te toru karaka i te atau kātai oho ake i te ono. Like, That was the Kaore normal au back in hoki those Pērā days. Pērā. mātou, yeah. Tāua ia tāua tupuana, e sorry. karawhiua tātou. Hey, mō te hemo tonu atu. Yeah, three But, top yeah. drops between 9 p.m. and 1 a.m. Yeah. And that was a successful wānanga. I ringi ai nei kau, ko huri te ao. I would say, my last thing on this, I would recommend e te whānau mena kei te whai whakaaro koe kia whakatā, mahi atu. But the kapa needs to keep going. Well, time And it is what it is. Time it, hey, I'll tell you what. Don't hold them to ransom. E te whānau, Haere ki te haerenga ki Rarotonga, te wiki whaumuri, te regionals, I Rawe. So, plan it, is what I'm saying. yeah, but I'm saying, if you want to go and have a whakatā, pai, do it. Kau e pupuri I te kapa, anō name, karanga hia hau ke hoki mai. No. Go and have a whakatā. Yeah. The kapa needs to move Yeah, on. but don't And go and have a whakatā during the campaign. Some of our people have done that. No, well, if you want to, then cool. But then come back refreshed. Yeah, that's right. yeah, kaore mātou e taia te whakatā muri te whakataita I te mea he hōtaka. Tā rata. Sauce. Hey. E mihi ana kia koutou noho mai ki ēnei wānanga huhua. Tēnā tātou. Dudes. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share.
Haka Yarns, toits!